Myanmar a regional crackdown ramri kharna Thailand ramami tang te chu scam atanga chan chuan ni he an mi chan chua pakhat hi gopania a soidan chuan hlona ala nei renga an thoruk na building nai na a hun man dan soi ni hei hi telecom fraud mun ming thang tak no man's land ti an soi mun ni a Myanmar marlama hian na dum tak te pek ti amin mi tam tak buminan luta gopa chu mi dang tam tak ang bokin reilo te a abai sai ang ni lo na bol lo tak mi bum na thok torin azong luta ne abai sai ang na lo thatak chu khoi lama bum na manga scam operation chunga norluile ti du dana mumangra phlak taka atang ta zo ka ne Myanmar tanga chan chua Thailand mi gop chuan tranpuina lak tum hi atang kai lawa man kan ni chuan hremna kan to ka taksa po hliam kan tur nual ni ati building nai na chuan compound lu na chhon chu silai kengin uluk takin an en kola reservoir mangin bang chu an jam vekani achunga an lu vele mobile phone le passport zong zong an man sak veka pon lam ne na in zom na engpo an ti to vekani tlan chuan a kong te pon dang chat veka a chua thailo wangin helai hmuna hian gop chu online scam a thok turin norlui ani ta ni CGT na hril danin mi then khat na thok ve ta chu electric in an soisa min soisa in min vo fo bokani hei wang hian ka chung te hne na po farewell letter in thlana ka ziak hiala a chan chu kadam chopo ke in rin lo wangani ti in CGT na hril kumsum thum pariat Thailand mi heting thil rap flak tak tur ve tho not chuan anun pa nga ya kirle atum mek lain khotlang raw rel na mai ba ka mimal takpon boina ma chon neu newa mol phone na men lovin ma chon ti asai society chuan hetia hral tok te hi mi bum tum angin anga ye ti in not chuan a soi fia na thazok le sumlak lu na thazok kan zong mai ni a ma se to pa chuan mi bum le hral kan tok to zo ka ni ti in a soya mi tam takin mi bum chinga min ngai zo ka ni ti in not chuan a soya ni chutiang mi pui ngei dan chanle na tan chuan UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk chuan mi tu po scamming operation anor luite an har sadna le an din mun hria thema poimo thu a soya chu ba ka thil ti sul tu tia vu ai chuan an din mun hria ta trol thu a soi heting scamming operation an na thok tur anor lui te hian thil ti sul tur anor lui an ni lain mishing zalo na le ti du dana an tur ani ati heng na thok tur anor lui te hi victim an nia misual an ni lo ti in an thlawanga hawani gople not ta thil ton hian Thailand mi za tam takte har satna chu aron sei chuaka Myanmar marlama telecom scam industry lian zel din mun khir tak chu haulang chiang hle ani operation hi a boi thlak hle a Thailand le ICRM danga tanga mi puite hip nan social media le job advertisement bumna manga siamin Myanmar thlen chuan heng victim na thok tura nor lui te hian beisena nei lovin antang tian in muchuaka an tlan chua theinan chuan pon lam in rol emo tlanna emo anga yani na an tho chung hian aman tu te le nor lui tu te thupek bo chia te mo target ti fello emo an nei chuan vuak le ti du dana nasa takan tok thirani Myanmar marlam San state le China ramri Kachin state te chu telecom fraud na mun pui anga soi ni a he biala sipai pol chak tak tak ral thom keng pol in zom khom te hian he ram boi taka hian ruwa man na diklo le thalo tak siam chona tur mun ram chang thatak an siam ani ti in na thok tur nor lui tur te hian an soi hetiang boru kara hian an mission te an khung be na tang chuan mi pui te tan atang kai tak le voi tam tak aram mi pui te tan hero lo ni to thin tual chung si peipol Democratic Karen Buddhist Army le Karen National Liberation Army te hne na tangin inhum himna an nei thuan sai he muna hian criminal operation le
ral thuam manga mi pui si pai in zom na nget takte oma se heng network diglo takte hi ma chon le ti chiata har sa hle thawani Southeast Asia cyber scam hi azau hle a tun hnaya UN report chuan khovel puma mi sang tam tak chu Southeast Asia online scam kalpui turin an hral ni in an chhut Myanmar rengot po hian mi nuai khat sing ni vel le Cambodia mi nuai khat vel chu heng dan lawa thil ti na hian nor luyan nia report ina tarlan danin heng na thok te hian mihring digna chanvo bo chian an satak an tuara chung zinga chuan ti du da na le ngai sakna na satak tuarin an hreng ani mi pat mai chian na lama tharum tho na le nor luina te po an tuar boka victim pakhatina soidan chuan dollar za somruk velin bum chhuak kan ni tlang puya atam jok chu social media lar lo tak le man ngai lo tak mangin ruah man nan kalpuya mi tam jok chu bum chhuak kan ni thlani kal ta chung khan Myanmar ram boina hmuna hral le tang nia soita chu chan chhuah le son chhuah an ni to ani hei hi China Thailand Myanmar le Laos te tho ho na zau tak kalpuina hnuai ani a heng ram te hian Myanmar marlama cyber scam network ti chiat tumin joint operation an kalpui ani he hmuna si paile ral thum keng nam tlem jok te in kara boina chuang na sa tak kara hian joint action chuan Thailand me zatam tak chu anrama asoi kir le to ti asoya Thailand sarkar chuan heng lo kir zinga atam jok hi mihring hral tur an ni thu asoya meichia pong sual le hralan ni thu report kan dong bokani ti in asoi scam an hathok te hian chulai hmuna chuan salang main an thok thina ni ti in Jarawat Jimonka Emmanuel founder Southeast Asia NGO hring hral na dona konga in pe Thailand Laos Cambodia le Myanmar ram chuan asoi China in bai pui thlak lo chuan heng chan chhuah na te hi ti theini don lo ti na soya telecom fraud dona konga ma alak mek lai hian China Ministry of Public Security chuan November thla khan Myanmar atangin rin helmi singthum sang khat chu tun thlangin China he malak na hi komin September thla a Myanmar nena ramrikal tlanga dan keng ko tu te tho ho na kalpui mek zinga mi ani a abik takin telecom in bum na ni heting misual thilti chi sang ti top tura mala anin zom khom na ni Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan thlatam tak chung state chunga tharum thona thleng mek ti top ani theinan tongkama soifelna abik takin civil society organization te in kara in biak na nei pui turin ngena Biren Singh chuan soidanin mi ngei ven mi le por sang te in kara ramna zong in biak na kalpui hi tharum thona ti top dan thberania nam sang te hi in lungrol takin kanom tlan le angai ani ate ramdanga tlan chhejong jong ta chu an om na mun thawa an om le turania no pangte sikul kalan ngaya mi ten an thil ti pa ngai an chunjom le angai ani ti in chief minister chuan asoi Manipur boina kal zela Bisnupur district a curfew chu December ni somni parukzan dar som pani le chanveya ti topania dan naranin zandar kwa vela tringin in thladul thinani thole ni khan Lorembam Bikram district magistrate DC Bisnupur Manipurin thupe ka ti chua December ni somni paruk sang ni somni pathum jing dar nga tanga tlaidar kwa thleng curfew ti zi om hun chung chu district a mun sang ate jing dar nga tanga tlaidar som pani le chanve thleng ti toi ni ang ti na tar lang Imphal kumbiro ta tang le INA headquarters atanga Ibudau Thangjing Temple thleng Moirang Bazar ti lo chu hein khar khip na hi kalpui turani ti na soi amai ro chu help PHED municipality official staff le aile in tur tui phurnang chi service poimo tak tak zinga mi zong ta chu he curfew hian a huam velo ti na soi ni khati zong khalo ne le phot se video dot le lo chang le don nia